ibikorwa by'ubushakashatsi aho indege ya Ethiopian Airlines yari itwaye abagenzi yaguye ubwo yari igiye i Nairobi muri Kenya birakomeje. Iyo ndege yahitanye abantu 157 bose bari bayirimo. Abo mu biro bya ONU i Nairobi uyu munsi bafashe umwanya wo guceceka bazirikana abo bantu basize ubuzima muri iyo mpanuka y'indege, harimo abakozi ba ONU 22. Perezida wa Algeria Abdelaziz Bouteflika yasubiye mu gihugu ejo ku cyumweru nyuma yo gusuzumwa ibyo guverinoma yita ibizami bisanzwe byo kureba uko ubuzima bwe buhagaze, byakorewe i Geneve mu Busuwisi mu cyumweru gishize. Muri Guinea Bissau amatora y'ejo ku cyumweru yabaye mu mahoro. Batoye abadepite bashya bafite icyizere cyo gukemura icyuho kiri mu buyobozi. Naho muri Tanzania Hadhara Mjeje akomeje guhuruza imbaga kubera ubuhanga mu gukinisha umupira. Utu video twarebwe na benshi barimo na Perezida wa Amerika Donald Trump.